Uba Saibor Lingdo Nonglaj Uba Yakun Kum Kurtong Shimet na Molai Constituency Ulalaj Bantep Kerteng Yalade HSBT Moyong Regat Kajing Seralang Ki Khun Ki Bahayang Basem Bakinong Kishan Jungu Uba Saibor Ubari Presiden Barim Ka The Ultimate Legend Bikers Association Tulba Ulami Syakani Garinsan Yakun MDC Hadimula Syarem no Hak Election MLA Baladem Abakrin Shkilap Taibor Uba Saibor Ulai Thu Bukum Samlarang Ba Ularai Barkut Jingmut Ban Ai Kajing Syakri Nak Bantau Buduk Busuk Ulong ba kejingya linti jengu ha gesnong molai usung thu bo kwa ban ai kejing syakri ke bakrau na bentaki badan ya kejing e jing jinjar baru bo kejing kular banum syat kelai ke pajba lada ulong nomi khmat jang kemaulai constituency. Having been nominated as a candidate to fill a seat in the 20 Molai District Council constituency or Legislative Council, do swear in the name of the God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India. Thank you. Nam, ya kini kalat kapu, yang ngalarai ha jono jonga, pada aku timut, pakum samlar ba, pangan mi sekwan, pangan ai tiga yang kaman, siapa bak mulai baca kejai bandil. Te ngado u ajar arkulai te khandu trik panai pesan te dengan mangau unu kutong banikong batpan bana banyak kon election MDC na maulai konstitusi na kong u kotong simet bat kumta ngalarung seksnong ki snong ki thau ki dong ngalale kendu ikbriu ha ki tliwieng ha ki chaka tre jong ki baper ngala pen so thuo at ngala pen pau ya ka men siem jing ang no jonga bang akwa ban sakri ya pai ba molai ba ya jai ban ri brokwe kumta na ong ba kam dei tang bang asukwa ban sakri nei ngakwa ban IT met ban siem kham ta mi tu ki long yeng ki ba mat ya jing e ba kraw ba ba dai ki khmat ba jong yeng asaki yakta ban nga ong ki bang akular bang anum set kala khnang ba ka jai ban ri kan im serta ngin cekik jisi banyak kini syuki ngin banyak dai kari ngin weng swai kata kacing small party hendrai ngin banwara kacing teli jong kajat ban riu khasi te ngidi kung kinong ilam ngidi ban IT lut bat lenda dia namta kalawai bapnai ki longdin mandin ban dai tang ta bat ngin cekik jisi ban pen skam chu ya lai teli mau bersih ta kabanikong kadai kariti tustor kadai banyak junom kabaar kadai ka khandau ka syam ka khlau batam balai kadai khayi pateng bat ka ba kata kadai balai te ngi kwa ru ban pen bahasyu ya ki an ki baladan lupa kenang baki an jong kadai skontel kilong stie jong kajat ban riu jongi te ngi di kunga jat ban riu khasi kam dei ban chuong ban ne tang kajat ban riu labiang hendrai ngi dei ru ban dawa ya khaktin khasi bakan rung hapok khnit bapra jong gariti sencha jong kari India te dei tang taru hendrai ngi dei ban dawa ban weng ya kani kapara 12 EE kapa pentelot ya kabor jong ka deskontel te dei tang ta ka ngi batai ban bisar saniru ya kani 12 EB habangi puli bhai kani ngin saya tai bah ngasa batai bah hakiwe ki chaka te ngiru ngide ben dawa ya ka LP kade kanro paskam ba khnang bengin te lakam ya ka jingrung jingmi jonggi nongwei nong a saka jala jungi bat ka phadu ngide ban ile kung ki nong ikmat mo sa jong ka KCC ya kane ka kata ka mekhlya binami transaction provision amendment act 1985 ladang ni ong bai item rio lada tang dikini ki anyi la trekam met pat masem dan kam su ban ngin pen banai ke jing i jai pan rio honrai ngin le bai da kam tang gini kli sibun kli bai sha jangu